wayebathandile abakhe abakulo mhlaba wabathanda kwaze wabasekupheleni kodwa-ke manje wayesefuna ukukhombisa ukujula kwalolo thando amazwi lawa uJohane sandulela ngawo indaba yokusixoxa ukuthi wenze kanjani uJesu azasishiyele lesi sinkwa esinguye uqobo. Ubaba othile wathi mangabe ephuma esitolo ufika ivuzo kwemoto yakhe kume umfana othile legenge le eniyibiza ngamaphara ubhizi ucela imali abesethi lo baba angeke ngikunikeze imali kodwa ngizokuthatha ngiye nawe emzini wami la uzofika khona ugeze bese ngikuphakela ukudla ngoba uma ebheka lo baba uyabona ukuthi amanzi into engasaziwa ngomfana usegcina ngokuba amthathe-ke aye naye kwakhe afike vulela amanzi ebhavini ageze abesemthengela impahla ezintsha amgqokise amlungisele ukudla wayesemtshela ukuthi kusukela namhlanje asisekho isidingo sokuthi uhambe uyocela imali kubantu ngoba usuzohlala nami la ekhaya. Wahlala-ke naye emva kwey'nsuku ezimbalwa uyabona lo baba ukuthi umfana lo usebenzisa isandla esisodwa lesi esinye sihlala sigoqiwe kanje umphathe kabi ngoba noma emnikeza into umukela ngesandla esisodwa lesi esinye sifumbethe kanti lo baba uyayitshela ukuthi phela kulona isiko lethu lokuthi ingane ithathe ngesandla esisodwa ngoba isuke ingakhombisa ukubonga kodwa kangambuzi lutho uthi ngelinye ilanga lo mfana ezumekile esofeni kade ebukela i-TV wavele wazumeka walala ubaba lo besebona ithuba lokuthi ake ngi-check-e ukuthi ugoqe isandla ngoba elimele noma kwenze njani. Mayefika asivula isandla salo mfana uthola kunesinkwa esidala esibolile esesinuka nokunuka. Uma esemvusa umfana ethukuthele ukuthi yini lenza ukuthi uphathe lesinkwa esesonakele esingasadleki ukuthi umfana ngiyavuma ukuthi ungithathile wazongibeka kwakho kodwa angazi lokho kuyokwenzeka isikhathi esingakanani ngenzeka ukuthi mhlawumbe uqashalanise wakho ngibe nesinkwa engizosidla. Uma ibandla lisikhumbuza ngalo mkhosi wanamuhla umkhosi la uJesu ngenxa yokusithanda nokujula kothando lwakhe wasishiyela isinkwa esinguye uqobo lwakhe okuyisinkwa okufanele sisiphilise sisilungisele futhi nendlela eyakuye. Ibandla lisikhumbuza ukuthi kukhona phakathi kwethu abafana nalo mfana isinkwa sikhona uJesu asinikeze sona kodwa bona basalokhu baphila ngezinkwa ezingenamsebenzi izinkwa ezingeke zibalethele impilo. Ibandla liyasifundisa ukuthi isinkwa lesi isakramente eliyingcwele laselathini imisa eliyingcwele uJesu wasishiyela lona ngenxa yothando ngoba yethu noma singasamboni amehlo kodwa sibe nelezo sisimamisa ezosiphilisa kodwa abaningi bethu sebakukhohlwa lokho. Ingakho-ke namhla sinaleli misa la sokhunjuzwa khona ngale nto eyigugu kangaka uJesu asishiyela yona. Igugu siqala ngokugubha the day before la abaphristi bekhunjuzwa khona uma bevuselela iy'fungo zabo ukuthi baphethe iy'mfihlakalo zokuletha isinkwa esinguJesu emakholweni. Namhla-ke bese kukhunjuzwa amakholwa ukuthi akufanele ngabe sihlupheka ngale ndlela esihlupheka ngayo, akufanele ngabe sinale inkinga esinazo. Inkinga ukuthi sesayeka sesakhohlwa ukuthi uJesu usinike ithuba lokumamukela lokudla lesi sinkwa esiphilisayo. Uma into usuyijwayele uyayikhohlwa ukuthi igugu kangakanani nemoto uma usanda kuyithenga uzogcina sekuyoshekha ukuthi ayikantshontshwa yini kodwa ngokuhamba kwesikhathi usukhohlwe nanokuthi onje nemoto uyikhumbule ngoba usudinga ukuyisebenzisa. Thina-ke makukholwa sinjalo kakhulukazi thina amakhatholika siyazi ukuthi imisale iyigugu uma sisanda ukuqala ukwamukela kodwa ngokuhamba kwesikhathi siphinde sesikhohlwe nje yini esiyibukelayo thina sekuyifanela noma simukelile noma singamukelanga. Uphenyo-ke kuyaye ukuthi thina njengabaKristu ney'ndlela vele ngalesi sinkwa ngoba siphoqelekile ukwenza amamisa every day. Osista abaphoqelekile uku-attend amamisa every day. Ngithe-ke uphenyo lukhombisa ukuthi abaKristu abagcine sebeyela ubuKristu namasistela aseshiyile esigodlweni kuyayibonakala ukuthi bebengasawenza amamisa
singasayi emabiseni usathane besezenzela kanjalo-ke nasemakholweni amakholwa agcine sedala imithi ebandleni inamakholwa agcine angasahlanganyeli namanye ezintweni senkosi ekudeni lesi sinkwa esisiphilisayo nesisikhombisa indlela enkulu ingakho-ke mhlawumbe isidingo sokuthi sizokhuluzwa nalento eyekangaka ukuthi sisuke simukela uKristu mhlale ngisho ukuthi thina singamakhatholika sinenhlanhla edlula onke amanye amabandla ngoba bonke la abanye bayakwenza lokho kungathimisa okuyinkonzo babasidle isinkwa baliphuze iwayini kodwa nabo ngoba kubavuma ukuthi sidla isinkwa esifanekisa uKristu newayini elifanekisa igazi likaKristu kodwa thina amakhatholika sidla umfanekiso uma sekuphendukisiwe ukuba nguKristu uqobo lwakhe ngabuye sinaleyo privilege edlula bonke abanye abantu oyini into eyenza ukuthi sikembesele ukuzoyamukela uma singasamukeli sazi ukuthi sombhekelwa ngubani usathane njengoba enamandla kangaka ingakho sigcine sesihlasela usathane nobuthakathaka nokuletha iphithiphithi ebandleni ukuba sikuyekile lokho kusiqinisayo nokusinikeza indlela yaKristu mhlawumbe-ke namhlanje ibandla lesikhumbuzo ukuthi uKristu losuke esephendukisiwe lesi sinkwa esisidla laphaya senguKristu uqobo lwakhe ake namhla size nge-attitude ehlukile uma sekuzokwamukela uvele uyikhumbuze ukuthi ngizomukela uKristu ubone ukuthi kusukela manje imisa